Kampana. Napalabas. Ada grupo ti lalaki ang nakita da Daniel ken Alfon ang nagturong iti kabakiran. Impakamo nga rod adagos ni Alfon iti ama na tinakita da. Iti daytamot lang agundaway. Nagdamag ni Senyor Pasito ken ni Alfon no apay kaduanan ni Daniel ang nagturong iti rancho. Iti sabali a bangir. Madandanagan ni Bakit Salome gapo iti trabaho ti asawa na. Amken na nga mga may sagmak da ito'y. Sinaranay matadagos ni Daniel ti inana. Iti sango ti simbaan. Nagdamag ni Daniel ken ni Caridad. No apay asaan moten nga aglaklako iti sampagitan ni Romana iti simbaan. Imbaga nga rod ni Caridad nga agtrab-trabaho ni Romana iti maysa apakanan. Dagos ang nagturong ijay da Daniel ken Alfon. Iti panagawid ni Daniel at datinadlaw da ito'y. Ita gagayam, denggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Da nagkarasakas iti saan unay nga dayo. Ituloy ko rata ti magna. Sana balita sa diga kang gibalay. Adamang sursurot ka niya ka. Ada lalaki iti malikudak. Kapit lang, Brad. Tayo na kami. Anya nga tati ibaga dagita lalaki kanyak. Tayo pa lang urayin da ka. Anya ti masapol yo kanyak. Malaga ka to ah. Manawan tayong dito ang lalaki. Sana rin bang agbayag tayo pa dito. Nakupin kon dagiti lupot may ni Daniel. Nadalos manan dagiti kawas ti anak ko. Sigurado ang maragsakan dayjay. Tanalabaak metten dagiti kawas na nga aramaten na ijay simbaan. Agyamanak, taadda anak ko ang nasingpat kan naanos. Amunak at tulungan kan ilalaan. Sino day tagtuk-tuk-tuk? Kasla maururaman. Nasaan ba? Mabitlaang! Umayan! Nana, kartingam ti mapan di ospital. Anya ti aramida ki ospital, Aldong. Anya nga binti napasama. Intare dagiti kakadwak at tanod ni Daniel. Nasarakan daan na idasa iji igit ti kalsada. Anya! Iso amapan ka na dago si ospital, Nana Salome. Daniel, anya tinapasamakan ka, anak ko. Nanay. Ada lalaki ang palak kanyak. Anya, nailasin mo ka ni Dagijay alalaki. Sana nang naggapuday ti likudak. Ay detalyawag ko may dan. Kalat a pinalakdak. Dagiti awanan bain. Uray awan ti basol na katdangdang randa. Kay madanagan kanyak nanang. Donor lati na pasalak. Kabaylak na ito eh. Anak ko. Masakit lati ulok. Gapit pa ng palakda kanyak. So di da kong pakadanagan. Nanang. Nakaawag kayo mat Nana Salome. Apay ka di? Alfon na baro. Apay nagsangsangit kayo Nana Salome. Anya tinapasamak? Ni Daniel agayam mo. Ando dito ospital. Anya tinapasamak kin po Nana? Ibagayo ko maadagos kanyak. Dinangran ti lalaki ti anak ko. Isungad na kami ita dito ospital. Anya? Umaya ka dagos dita. Urayin dak dita, Nana Salome. Iparpartak ko pa'y tagman eh, oh. Nas ka na makagdang nga kadagos sa ospital. Asino nga tatin ang dangran itigayim ko. Diyak mapakawan na asino man dagijay. Payadan day tinangina ti inaramit na. Awan ti amo ka basol tigayim ko. Yung apay adin ang randa. Adat, asidiga kon ito ospital.
Saan niyo kuman ng bagbaga kanya Alfon tinapasama kanyak nanang. Diyak kaya't ngagdanag tigayam ko. Pasensyakan. Impakaammuklakan ni Alfon, tinapasamakan ka. Ang mga ngagdanag tigayam ko nanang. Daniel! Daniel! Kumusta kang gayam? Gayam. Nasayatak kanon ko na ti doktora ng taming kanyak. Ibagam kanyak. Sino dagiti nang dangran kan ka? Diyak iday na ilasin gayam. Ano? Masigurado ako. Ado dagi di lalaki ng dangran kanyak. Daniel. Awanan ti pagdanagan nyo. Kabaila akong tibagik. Daniel, sigurado ka nga awanin ti marikrik na masabali. Amangan mo Imbagak matayan nanang. Awanan ti nasakit iti bagik. Diyak kaya't nagdandanag kayo. Magustuak lang unay tinaramid yo. Iso nga ited kumat kada kayo ti husto abayan. Yaman kami, senyorita. O, alaan nyo dahi ti akwarta kat makaamu kayo nagbibingay. Thank you, senyorita. Saan pa ya dito ay ti maudi apangibaon na kada kayo? Addan tupay, basta saya atin nyo ti trabaho yo. Arreglado, senyorita. Nasayahan to kasta? Daytoy pay lati damo apa ng pasakit ko iti gayam ti kapsat ko. Senyorita, saan kami nga rodan nagbayag? Mapan kami kadagiti kakaduat. O sige, mapan kayon. Kat agtalinaed alimad daytoy nga inaramid tayo. Naawatan nyo? Nawatan mi, senyorita. Ala, mapan kayo nga rodan. Agsubli ako ni Diamansyon. Nabayadak matan dagiti tattao a binaon ko amang dangran kini Daniel. Sigurado nga agsakit met tinakam ti kapsat ko. Numaamuan na tinapasamak itinasingad agayam na. Ay, naakaranan iti kinabastos ni Alfon. Gapo iti dayjay mamirmiraot agayam na. Dinak pa yun amo a respetuan akapsat na. Tinasayaan. Dumagasak pa iti restaurant. Kayat ko timangan. Oh, sa di na tinagapuam, Alfon? Aping ita ka lang agawid dito mansyon? Naggapo ako di ospital, Manang Maria. Hospital ko nam? Sino tino-hospital? Tigayim ko ni Daniel. Anya? Na-hospital ni Daniel? Apay, anya tinapasamakan ko na, Alfon. Adalalaki anang dangran kan ko ana. Bayat ti panagawid na. Kaasimot di gayim ko. Diyos ko, talaga nagdakas ti tao ita na panawan. Nagsingpat ni Daniel. May sapay asa kristan. Dinang randalaang. Manang Maria. Kasano? Naipakamo ka din dayto ikadagiti pulis, ading ko. Wen manang. Madaman ti panag-imbestigar dagiti polis. Ada ka din nakakita iti napasamak. Sigun ka dagiti polis nag-imbestigar iti napasamak. Awan ti nakakita. Nasayat mat no kasta. Ada ka di bagbagam, Manang Maria? Ha? Ay, ne. Awan, Alfon. Ading ko, anya nga iti maitulong ko para iti gayim mo. Awan, Manang. Siya kung ti makamo iti gayim ko. Ha? Amangan numabain ka lang ang amang ibaga. Saan, Manang? Marigrigat ti pamilya ni Daniel. Isa siya kung ti makamo iti pan naka-ospital ti gayim ko. Anya? Ay, Diyos ko. Masya na kini Daniel agayam mo.
Sapay lang kumata na daras ti panagimbag na. Ay na, nagaduman ng tinorder mo aputahe, Alfon. Dua kayo matlaki ni Daniel Timangan. Romana, ibalon ko di ospital dagito ginatang ko amakan. Anya? Asino din na ospital, Alfon? Ni Daniel. Bambantayan ita ni Nana Salome di ospital. Pinanawak kita ijay, tagumatang ak iti makan. Ha? Anya tinapasamak ka ni Daniel? Ibagam ko makanyak. Kasagsangpot mula dito ibalay ng pumanaw kabatlaang Romana. Wananang, mapanak iti ospital. Asino ti sarong karami di ospital? Ni Daniel, nanang. Anya? Anya tinapasamak ka ni Daniel? Apay ana ospital? Dinangran di lalaki. Kaya't ko makita ni Daniel iti ospital. Nagawid ak ta imayak lang nagsukat, nanang. Romana, Sige, mapanakon. Amang ano iti panaglayon ko iti ospital. Agdiretso ak tumutin iti pagtrabahwak, nanang. sige, sikalata ti makaam mo anak ko. Ikumusta anak tumutan ka ni Daniel? Agyaman ak tayo may naksinarungkaran dito ospital. Romana, Kumusta ang diriknam, Daniel? nasayahat mo ten. Kuna ti doktor. Asa magmamanupay nga aldaw ti panagtalinaid ko dito ospital. Daniel? Ngay, ada ka mo't gahayam balasang ko. Naimbag nga orasyon, Nana Salome. Kaya't kula kumustaan ni Daniel. Kasta ka di. Wen gayam, Daniel. Naamuanan ni Padre Burgos tinapasamakan ka. Nanang, Imbaga na nga umay inton madamdama. Tadapay ngamin kinasar na ijay simbahan. nanang. Adda imot ko aprotas kan merienda. O sige, mangan kayo pay. Agyamanak, Nana Salome. Ngam ni Daniel tirumbang amangan kadagiti prutas. Ha? Sana balik kanyak, Nana, tanabsugak pay. Nilatan Daniel timangan. Tapno daras nga agimbag. Alfon, api asan ka mo na matagtagari? Adda kalatan di tiruar ti ospital. Romana, kaya't ko nga ibalos tinaramid dito gayam ko. Anya? Iti kanito amamwak no sino tinangdangran ka ni Daniel. Nakarkar pa'y taramidag kan kwa na. Alfon, pangaasim. Di kag panunot iti kasta. Amang ano si kamot ti may sagmak. Romana, Diyak kayat nga dadagas sa mapasamak kada kayo agagayam ko. Iso pangaasim. Di mo kumagamdan tagibalas, Alfon. Napatag kayon kanya kagagayam ko. Diyak kayat nga dapay madangran kada kayo. Kumusta ang tirik nam, Daniel? Nasayahatin, Padre. Diyos ko, anyan da ito nga inarami dagiti managdakdakas kin ka, Daniel. Di kay madanagan, Padre. Sumagmamano lang aldawan. Makahawid akon. Makatulong ako ni Simbahan. Ay na, saan mo pa'y apanunutan da ita, Daniel? Agpaimbag ka kiti. Padre, Saan apa naghold up ti naramid ken kadagijay alalaki? No dikat kayat da kalaang adangran. uwan nga rod, Padre. Jakmat amo no niya tirason no apaya din ang randak. Ha? Malagip kon, Padre. Ne, anya ti malagip mo, Daniel? Adda edi nasiputan mi ni Alfo na nagpaliw kada kami iji turod. Anya? Kilata nagtaray edi narik namin nga damang palpaliw kada kami. Ha? Saan mi mata na ilasin ti langana, Padre? Nukas tangarod, at dalimad amang busbusor ken ka, Daniel. Sino ko matimang busor kanyak ngay, Padre? Awan mati mo kakalaban ko. Dayta tinasken at akwaten tayo, Daniel.
Madlaw na napuyatan ni Sika, iho. Apay, anya teraramidan ni Sika. Takanayon na awan ni Sika di mansyon. Bambantayak ti gayem ko di ospital, Papa. Ni ka ti Daniel, tidakdakamatan ni Sika. When, Papa? Sa bagay, nadakamatan tayo ni Maria kanya. Masyan launay ni Maria kinigayem ni Sika. Anya? Ay, maladingitan met ni Iso, gapoy tinapasamak kini Daniel. Kaya't ni Iso ti tumulong ngem nagkadkad kano ni Sika. Papa, jak kasapulan ti tulong ni Manang Maria. Siya ko na mismo timang tulong iti gayem ko. Iho? Ket ti kaunan nga ramida kita. Takwatek no asino tinangdangran iti gayem ko. Anya? Aramidak dayta, Papa. Nasingpet ni Daniel. Awan ti amok kakaapa na. Sipod pa'y ubing kami. Saan Apolos anak kiriri ti gayem ko. Alphon. Sana ka mabaling nga aguli maglatan, Papa. Orean niya pa'y ti mapaspasamak. Amok no asino tinangdangran iti gayem ko. Ultimo ti utak iti pandakadangran na. Naska na matakwatak. Papa, Romuala, Rabiin, iha. Sa di naman ti papanan ni Sika. iti ayan dagiti babarakadak, Papa. At dala pagsasaritaan mi. Agawidak mitla adagos iti mansyon. Mabitlang, Maria. Adadamagan na siya. Anya dayta, Papa? Ibagayo ko maadagos na da papanak. Itinapalapas na daw. Sa balay, titigtig na ni Sika. Kanayon, naadda kasarita ni Sika iti cellphone. At dapat nakakita kini Sika. Nakasarsarita ni Sika, jay tiprong na sigod nakadua ni Max. Anya? At ka di pakainaigan ni Sika, itinapasamag kini Daniel na gayem ni Alphon. Sumumbat ni Sika, Maria. At ka di pakainaigan ni Sika, iti panakadangran ni Daniel. Anya ti isungbat ni Maria, iti saludsud ken kuana ti amana. Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela, ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Kampana! Agiyaman kami, iti ingkay panangtara.